Katukad, di basol. Tinapalabas, nakangeg ni Dinggas iti putok ti paltog. Ipagarup na no pinaltugan ni Boy ni Astor. Ngem agyamyaman ta saan na pinatay. Pimanaw adagos ni Boy ididimteng ni Dinggas. Ket dita, nagsarita da Astor ken Dinggas. Nagsangit ni Astor, gapot ang makonsensya launay iti kinadakas na ken ni Boy. Ken iti pamilya na. Nagyaman ken ni Dinggas. Gapot a pinadakkel da ni Boy nga daan pamatag ken nasaya at asursuro. Kalpasan dayta. Inawis ni Dinggas da Boy ken Arson ket napanda nagpalamis iti kabangibang nga ili. Kabayatan na. Inawis ni Bigman ni Astor ang mapanda agpalamis iti coffee shop ni Donna. Apag iso anapan ijay ni Margarita. Iti pa nagsasarita da. Adda simrek a pulis iti coffee shop. Itagagayam. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Ha? Ne, adda pulis. Ada sapsapulan da. Di Boy. Ni Boy? Ti anak mo, Astor. Di ka natagari. Ne, matanda ti tunggal customer. Wan, madam. Anya ti masapol nyo dito yung coffee shop, sir? Agkapi kayo kadi kadagiti kakadwam? Saan? Adatawa sapsapulan mi. Asino, sir? Ni Boy. Amangan no ilamlamang yo. Ay, jak namin amo ti rupa day tatao asap sa pulan nyo, sir. Saan mi nga ilamlamang? Kan, saan may ngam amaw? Ta sino man namang ilamlamang iti dayja kriminal. Madusa. Kasta ka day, sir? Awan dito'y, sir. O, sige, sir. Rumor kayon, sir. Tamapabot nga dagiti customer, sir. Ulitek, sir. Awan dito'y ti sapsapulan nyo, sir. Sir ka, sir. Manglukluko ka kadi. Saan, sir? Saan yung nga ilamang ti kriminal? Tapno saan kayo amadusa? Wan, sir. Amok day ta, sir. Saan mo nga ulit-ulitan, sir? Awan dito'y ti berberokan nyaw, sir. Adda kagayam dito'y, Ma'am Margarita. Talaga, anaturad kamot asumungbat iti pulis, anya. Wan Hay, kasurun ko dagijay a pulis paspasurot. Anya pulis paspasurot, Sonya? Talaga mo't? Nagsuplada ka ang nakisarsarita iti pulis. Naimbagtasan ang nakaungan. Masurunak ngamin. Agyaman akin ka, Sonya. Ha? Amok nga saksakit mo ni Boy. Wan Senyor Astor. Mas isakit ko ni Manong Boy ngam dayjay a Don Juan. Kampay ide, iso tinabiktima. Ngam, iso matgayam tipon kan makagapo no apay anapaltugan. Ay, mahay bladak. Oray siya, Sonya. Isakit ko ita ni Boy. Kaputa anak ni Boss Astor. Saan aga po tanak na? No dikat, nasaya at atao ni Manong Boy. Napanan da Senyor Astor kan Bigman, madam? Kunak no napankan? Adda kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta, madam? Sonya, ammom kadi ti Ay, ayan. tsaka mo, madam! Simong bat ka adakos, kat jak pa'y nalpasan nagsao. Ammom kadi no Wala, asin, madam! Amok ano asino tidakdakamatan niyo? no ammom tidakdakamatek. Sa dino nga rod, ti ayan na. Dagulit ka mo't, madam. Sige, tadape asikaswag. Panawan kayaw. Mabitlaeng, di naktalikodan. Ay, sorry, madam. Kaya't ko nga ibagam kanyak. No sa dino ti pagnanaedan ni Boy. Ay, sige man laangan, madam. Iti may katlo bantay.
Anya. No sangwam ti bantay iti akin kan ni Gade, agbilang kan. Kati may katlo a bantay, ijay ti pagnanaudan ni Manong Boy. Manupay akarayan ati balasiwam. Manglukloko ka kadi. Wan ma'am! Ay, saan gayam, madam? Saan na ka mangluklukaw? Ay, aguray ka man, madam? Kasyakpan mo, tiyagdamag? Apay, nga interesado ka amang amaw iti pagnanaudan ni Manong Boy? Ha. Sige! Sungbatam mo ti saludsod kaw, madam! Adto ti tsaa, boy. Agtsaa ta. Agyaman ak nanang. Ay na. Naimas ti tsa, nanang. Boy, anak. Arako pan kaman, anak ko. Nanang, Boy, agyaman anak. Tasaan mo nga pinatay ni Amo Astor. nanang. Tano saan? Ay, napatay mo kumatibukod mo nga ama. Kanawan ko mamat serserbe me kaneta tang mudinggas. Ngamin nakapatay ka no kas bilang. Kaslasaan nga da kami tinang padakal kan kano kas jay. Wan nanang. Saan ko ama itured apatayan ni Astor Angel? Ay na, naimbag atasaan mo nga pinaltugan. Nanang, No pinaltugam, ay baka iso pa nga may na yun nga pakasarsaritaam. Ay, kat manay na yun antibasol mo. Nga panggapwan ni Don Buta yaw nga amang paibalut kan ka. Eh, boy, anak, uray dakas ni amo. Amam lata dajay, uwan laglagi pam kumadyata. wan nanang. Ala, ituloy tandaan siya. Tane, lumami isan. Boy, anya tinariknam idinaamuam nga amam ni Astor Angel? Nalaos agura. Kan panagibalas. Amom kadi. Kastamod tinariknak kin ni mama. Nasakit tinakam ko. Talinipat nak nga anak. Nupay kasta. Agyaman naklatakan ko na. Tanuawan. Awanak kumamit iti daytoy abiyag. Kagurak at talaga ni mama. Nangruna pa'y tadi na amo nga ipatagti na. Nagdakas ni mama. Kat kalkali kagumak ti panagbaliw na. Kat uray ni Astor Angel. Sapay kumamat tagbaliw. Donna, Saan mo kadi ang mapakawan ti amam? kasla narigat ko apakawanan. Pinapatay na day di Papa Francis. Pinapuuran na ti farmhouse. Naimbag ta nakalasat dananang ligaya kan ti kabsat ko. Kan naimbag met, tanasambot nak ni Tatang Dinggas. Kat nairwarnak, sakbay agim milayab ti apoy. Day di apong pipay. Isu tinatay. Gaputa saanan a kinabaalan ni Tatang nga inispal. Boy, Awan apulos konsensya ni Astor Angel. Isu akasano ang mapakawan ko. boy. Dakasakmat a tao, boy. Ngam pagyamanak, tadimtang kanyak ti gundaway nga agbaliw. Kat gapong matlakan ka dayta. Donna, Husto ni Sonya. Nga agaramidak iti nasayaan. Kas panangi panagnak ko iti panagayat ko kan ka. Kan husto ti ko na ni Sonya. Naragragsak ti biyag ko na nasayaan ti aramid ko. Kas ita, naragsak ka. Gaputa saan ako nga agar aramid iti dakas. Kat ni Astor Angel, dumtang tumat ti panagbaliw na. Sapay ko matakas na.
Ket kalkali kagumak adumteng to ti aldaw. Anaragsak ti panaglangin nyo nga agama. Don Juan, pasensyakan kanyak ha. Nagpakuyogak namin ka ni Jonas. Saan ko nakabisado ti ag-drive, iso nagpasuro akan ko na. Awan na niyaman na, ligaya. Kan nagpakuyogak pa'y nagpagnapag na ijay farm. Kasta gayam. Saan ka kadi nga agungan? Apay ko mga gungetag. Agyaman nak, Don Juan. Inagkanak, itipingping, ligaya. Agak ni Judas dayta. Apay, Don Juan. Di mo kayat? Apay kit di na saan. Uwan gayam. Kinamustak ti kaha ijay farm. Kat nagdakalan tinapastrek. Talagamot ang nagagat dagiti trabahador. Wan, pudlot ako nam. Isungaro na nagtala kaklata kadakwada. Nga uray saan nakasumarsarong karijay. Pudnot ako nam, Don Juan. Sige, agpakada akon. Kan agyaman ak iti kotse. Talaga ka di nga ipaimam kanyak dahi a kotse? Wan, ligaya. Aramatem lattaday jaya kotse. Total, upat ti kotse. Isu nga ited kun ken ka ti maysa. Agyaman ak, Don Juan. Oh, inagkamanan ti pingping ko. Kas panagyaman ko, Don Juan. Sige, agpatuloy akon. Kat inton bigat, aglayo na kon ijay farm. Kat ijaya kon amaturog. Sige, agpatuloy akon, Don Juan. Sige. Maragsakan iti panangag ko kankwana. Ngam taktik aklaang dayta. Tapno na anay ti panagtalag na kanya. Sige ma'am, agan kay ti panagmanayom. Wen, Jonas. Sige, inakon. Agkita tanto manan. Wan ma'am. Nakmatan iti ni Biglot. Sigurado nga agdamag dayjay. May papan iti panagkadwami ka ni Ma'am Ligaya. Kastati ko na ni Ma'am Ligaya, Biglod. Kaya't na kumakiddawan kan ka. Ngagbalinak ababaunan na. Aniya? Aniya ti kayat na asawen. Siyak ti ibabaon na, Biglod. Sige. Awan parikot iti dayta. Patgak ti kayat na. Sana bale. Adda kalatta iti babaak. Wan, Biglod. Amum kadi, Jonas? Namindua nga inagkanak ni Ligaya. Ha? Abay, Biglod. Tanda ka no, ti panagiyaman na kaniyak. Kat, aging kaita. Kasla marikrik nakpailaang ti agak na iti pingping ko. Di mo pa'y kayat, Biglod. Tayo nagkan na ka. Kat nagpintas to pa'y ni Ma'am Ligaya. Sangka ulit mo napintas ni Ligaya. Apay, Jonas, gusto ka kankwana? Ha? Ni Biglod man. Gusto ka kadi kiniligaya, Jonas? Saan mat, Biglod? Di kagdanag, Jonas. Umanugutak nga agbalin a bodyguard na ka. Agyaman ak, Biglod. Arson, naimbaglakit din tawan tinakasan na pasamak kada kayo. Idinapan kayo iji rancho. Anya ti aramidem, no adadakas ana pasama kada kami. Ha? Ay,
ka man nagsawi ti kasta, Arson. Awan ti dakas sa mapasamak kada kayo. Agyamanak ngamin. Makita kang agdanag ka kanyak. Agdanag ka talaga. Agdanag ka kanyak? Siyempre, agdanagakan ka, Arson. Iti anya aga po. Gaputa, napatag ka kanyak. Agyamanak, Adilin. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-addan aragpatag ti ambisyon ko. Arson. Katno ka sa pulam ti tulong ko, tapno maragpat mo ti ambisyon mo, sinadaanak at tumulong. Boy, saan ka na matimtimag? Anya ti pampanunutam. Awan, Joy. Pampanunutam ka di? No apay ani Astor Angel tinagbalin nga amam? Mabain ako unay, Joy. Gapo ta nagdakas gayam ti pudno nga amak. Boy, saan mo apa kabasulan? No dakas man ti amam. Saan mo nagayatan dayta? Amam latta daychay. No awan ti amam. Awan kamot iti daytoy ambiyag. Joy. Sapay ko ma. Tatipod no nga amam. Kat sulnitan na dagiti nagbasulan. Kan nagkurangan na kan ka. Nga anak na. Pasensya ka, Ligaya. Ngam talaga asaan analapdan ti amin. Naamuanan ni Boy at ti amana kat ni Astor. Naamuan matan ni Astor nga anak na ni Boy. Kasano napasamak dayta? Ligaya. Saan ang mabalhin? Saan ang mabalhin? Saan ang mapakawan ni Boy ni Astor? Kaya't napatayan, ngam di na naaramid. Ligaya. Saan narumbang anaamuan ni Boy nga amana ni Astor? Ti palimed, kat saan nga agnanayon a palimed, Ligaya. Boy, anak, naamuam gaya man ani Astor ti pudno nga amam. Wanana. Panggap ko nga ilimod day taging gatong palbiag. Ngamjak na lapdan. Nanang. Ngamday di Francis, tinangipatagkan ka. Amok, nanang. Anya ti panggap mo ita. Tanamuam ti amin. Naskan nga ikaro na tinagbasulan na. Nanang. Jack mapakawan ni Astor. Saan to apulos? Imayak dito'y coffee shop mo, Donna. Gaputan ako na ni Sonia idinaminsan. Adito'y kayo amat maturog no dadduma. Kat amangan ko na no adda ka dito'y. Amay, mama. Anya ti bagayo kanya. Nasken ngamin na makasarita ka, iha. Kaya't ni Astor nga agpatakderak iti kabukbukudak a mansyon. Iso analagip ko nga iti abay ko ma ti balay mo. Anya? Kaya't ko ijay, tapno asidag kalakanyak. Kan saan la asyak ti agnaed iti mansyon. No di kat para matlakan ka. Jak kayat, mama. Anya? Jak kayat nga agbalin a kaaruba ti inak. Adangkas ti ugali na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan.
Katukan ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.